Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara narombete masibo monde kuthirunkania na ntura gutigira guti murutwano umwe uraruthite KCPE utigitwe muci augite mbia cia basari kiri akarima gicugo kiawe iribo na buria butigarite ni gutigira mbeca ino ikurekerwa kiri masukuru mweri uyu ukithira augite gukurukira mbia ino akethirwa agitungatira ciana cionthe ire ciumite muci misi itekweomba Polo Kabethe na riboti ino. Mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara horakiari ugite mutaratara wa kugakigina kia basari ntereche Tharaka nombite kurikiria na nkuruki kwigwa ruthitwo na njira ya wairu itena ngunku kibaribera ibachugirie kurutha bukwagiri ibari transparent ibari accountable na gutie gintu kiithanua na ibunda berete baruthe ogu ntiegwa muntu kwe kana kwenya betirie mbecha kana betwe mbecha mantoni makunenkero basari kwa wingu assume report hiri thiete gukinyo bichini bwakwa ikaigwa ire report mbega muno muno arakuringana na Gitongani ati ana nkurukia ngirinya na magana mairi kuma nterino cia Tharaka ibombite kugunikana kigina giki kia basari tunda twanenkerwo gukerukira locational CDF ni ngiri 3,975 agano mwanka tuongere twana twetu twathite national schools na tungi twarutirwe miji no twana tunda ndaugira mwanka tuthi form 1 kwa gwitwethiranirie igana rimwe ria 20 twathite national schools na turatuthiete secondary schools gukerukira bichi bwakwa nu ye kunenkera nkeruki ya ngiri 4,200 bara bathiete secondary schools gukerukira basari chetu cia Tharaka constituency. Gitonga kiuga bora butigarite gakiche gikwandikwa na kwirwa masukuru onto bora bokarutho kiumia giki mbira Jumatatu ino macheki makambira go prepare mathondekwe kaingoma irwa chukuru chetu kurike wire indari na emphasis muno kuga chukuru chetu ditethwe no tumbecha ino icha thirikari na chiya rimwe kwa rimwe ibwega ba machukuru metu Tharaka constituency machoberetwe no nto ino icho mbecha imwe chiagiri gutetheria gukoria machukuru metu boto kwenda begwa makari agakiuria ciari baramo ankera thaino batombite kwira ana ba form 1 gutigiri bakuringa riboti bore mpoyo bichini bwake tikegwatie gutire mbecho rari nacio nonto kana anaba bethomithu thirikari ethirwo kuri muciari atari na inya kwi muciari awezetwe buruka igwe gutie bonga tigeria choba mbere na thua kana ukaithi form 1 tugie twana utu ninto bichini wa mweshmwa bwako bwa marimanti wa CDF banintwe bonde tuchubire kaingo tubairani form 1 mbito ya Murugara kiria tongoria barabangi bangi bagiri kwiro bichini bwa mujumbe wa mwekuru na ngaf ni ya ambassador muno ibairwe nona nogo babangi bairo mu bichini ma county government bena ambassador onabo ibatetherie twana ututunde mbechino icha muinge tichietu riange tetherie bande CDF gaf ni tetherie kukungi na county ni tetherie bande nwenge twana tunde tuthini form 1 no tubuthirikari na mwitu wa thirikari ukuga igwarira cukuru ya Riani secondary yombite kuigwa na arito 500 ba form 1 irathingatirwe Tharaka Boys na arito 350 ja ithatu igatonga secondary na arito 320 Marimanti Girls na arito 300 kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabethe.